India paisa hlutna atla hniama enge chan ni angle tun hnai hian India paisa hlutna chu US dollar laka khai khinin a hniam ber tum a thleng chho meka March ni somni pakhat sang ni somni paruka khan dollar khat India paisa asom kwale pali 0.01 vel ani to a hei hian kanram economy a nasa takin ngong anei meka ni engwangin nge India rupee hi atlak hniam vak rupee hlutna tlak hniam chan hi thil pakhat chau ani lova khovel huwa pa thil thleng sang wang ani tui al thei man sang India hi tui al thei mamo hnem kan ni a kan mamo 85% vel hi ram danga tanga lak lu angaya khovel huwa pa tui al thei man asan hian India sarkar hian dollar tamzok a manangaya dollar kan mamo na sat pau le rupee hlutna atla hniam thin West Asia buaina Iran le a chevel ram sang inkar buaina chuak hian khovel sumdonna ati buaya sumdong lian te hian hetiang huna hian an sumkha ram danga tanga la chuakin a himzok na tur US dollar a anda le thin hei hian dollar ati hlu zuala rupee ati hniamani US Federal Reserve interest rate America and Central Bank hian an interest rate anti san hian khovel puma sumdong ten an sumkha America lama anda le thina chu chuan dollar mamona ati pungin rupee le ram sang paisa hlutna ati hniam vekani foreign portfolio investor sumlak chhuwa kumin chung ngot po hian ramdang sumdong ten India share market atangin 1 lakh crore chuang an la chuak to a sum tam tak an lak chhuwa hian India ram chunga dollar om atlema chu chuan rupee ati che em ani enge a ngong don rupee atlak hniam hian thil lian tak pahni aron thlen thin thil manatau pon nama tanga kan thil lak lu entirnan phone laptop khol sang le abik takin petrol le diesel te alo tau veka chu chuan kan ram chunga thil man zong ati to ta ani ramdang leiba sang sarkarin ramdang atanga sum apuk te kha dollara rul angaya wangin rupee atlak hniam hian rul tur zat alo tam pha thin tun din huna hian Reserve Bank of India chuan rupee tlak hniam lu tuk tur veng turin an theina zong an man mek lain tun lai kan khovel boruak thlir hian rupee hlutna hi tlem chuan ala hniam hret zel turarin ani bok vantong kho thabula unnati huan zau tak kan si amin alo nei rup mai ani hi ngai thang news meunan puang ani a Mizoram mi hausabe Chalai MPYCC chuan avantong kho thla thirna chevel le ka hun south rama mani in haivuna ni nge ya ngai unati ramzau tak an mu chuak le ni in an soi ovoina thu chuan siama congress Chalai chuan kumsang ni somni pali kumtira buang puiram chung avantong kho thla thira hun le a chevel ka hun south rama chief minister pulal do aman alal shotna dokan alwa hlim hlota ramzau le manto taka aleinia soichu an president pulal tol liana hovin amuna anen fiat huan soya kumsang ni somni pakhat se chief bial by election a hare thei taka in soi khan chief minister ani tu ka tangin Mizoram mi hausa bel zinga atel ngal ti amalak na hian anem heta an ngai thu soin pulal do ma hian avantong kho thla thirna chevel butin somni panga changa somthum munvela zau mi panga ramchu chief minister ani him chhona ata tolte te in aleini in ansoya kampun south lama po mi pali ta leini in achen pai chu February hatop lama wa chawni in karni po chapcharani ma in halani a he aram hi sarkar department pakhat en koltir turarwa mania soi ani ti amuna anfin fiani in an soi bok MPYCC chuan vantong ramle saphak lui chhaklam avantong kho thla thirna rem chang hun thalai zong chu chief minister in saski scheme manga avantong kho thla bula ropwe siamna tura chamber bel sesom thum pali point panga bial manga malak na kalpui tur zangna dom na adon theina hisab chungle thenzo PCT in ahwam tur ka mun south rama
mani mimal in hai bura malak na niya so in chief minister ni rei lo ber ani chungin chief minister kan nei to zinga hausa sak pera an ngai thun soi MPYCC chuan wantong khot hali a chevel chu chief minister pol do anga chuan man mo takin alei khom sakni in an soya helai ram le chevel chu mun poi mo tak alani don wangin man mo takin apan na kong po a zaunia soin ramngo nuam le far thing din thup na mun chu ki rem ani vekto ti amuna ane an fin fiani in an soya tham ro pui satel chunga wantong khot hali ka mun sau rama ramzau tak cheng lai tam tak senga alei theile ma ala tel le zel hian kumsani samni pakhat che chi ba election a re theile sum nei lawa in soitan e rup na lian tham tak a omnia an ngai thu sen ZPM sarkar flagship program so thing ke ji khat cheng som nga po a le sak mumal le hlei theilo chief minister in aru ka thenzol le a chevela ramzau tak tak alo nei chu e rup na le thu nei na man suan na dik taka an ngai thun soipo avazialo ve hi jo atak takani chuan azialo ngodang chief minister a house hla mai chief minister alani reilo te lulnen ava house chak ve ti thomte a omboka azialo khop maya tin hei AMC in thlan a hnai tiala in beina anas hla mai abikin congress thalai an tang khop mai congressian sarkar na chan ngei an tumni in alanga he an malak dan thlir hi chuan an kalchil mi zela thil diklawa an ngai le ai rukna awanga thil diklo tia an ngai chu an kalchil mi zel mai chu nia congress thalai an tang khop mai tin soyang khan AMC in thlan an hnai tiala ei in beina anasa khop mai news social media in beina anasa abik takin congress thalai hian ZPM chief minister pulal doma an beina sa zual khop mai tin pulal do ma hian wantong kho thabula ram hetianga zau poisa tam tak senga alei hi thudik ani nge ni lo fin fi ani to em ama ta tak ani em poisa tam tak ei ruk sum manga alei ani thudik alang wat tura ngaila thudik alan chuan ngai dan te po ka siam thiam le ma na le thudik ani chuan he thil hi chu azialo ngodang engponi se thudik ngai changila ama poin alo soivele tura ngai latin a chevelami a chevelami a rezok te poin an lo tong chuak vele tura ngai la engponi se thudik ngai chang zel photang